Vanessa Frazier, diplomatiku Maltija li se ilu kienet ambaxxatriċi ta' Malta l-Ġnus Magħquda, illum tokkupa l-kariga ta' rappreżentant speċjali tas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda għat-tfal u l-konflitti armati. Fl-aħħar sigħat isimha spiċċa fiċ-ċentru ta' kontroversja diplomatika waqt laqgħa fi New York. L-inċident seħħ waqt avveniment li fakkar il-Jum Internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-vjolenza sesswali fil-konflitti. Matul id-diskussjoni l-ambaxxatur Iżraelan għall-Ġnus Magħquda Denin attakka rapporti tal-Ġnus Magħquda li inkluda lill-Iżrael flisti marbuta ma' allegat ksur kontra tfal f'żoni ta' konflitt. Just 3 weeks ago, Israel was added to the Secretary General's blacklist for conflict-related sexual violence. Israel, a democracy governed by the rule of law, a country defending its citizens, placed alongside Hamas, alongside Boko Haram, alongside ISIS. Meta Frazier intervjeniet biex tiddefendi r-rapport tal-Ġnus Magħquda u qalet li kien hemm sejjes fuq evidenza verifikata, Denin wieġeb b'mod dirett u qalilha biex tibqa' sikta. I'm sorry, but I have to make a point of order. Because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. I will not walk out. We have verified evidence. You part of this. This is a point of order. You're part of this obsession. No personal attack. You're part of this obsession. Ir-rapport jesprimi tħassib dwar żieda qawwija fil-ksur tal-jedijiet ta' tfal fil-konflitti u jwessi li l-persuni li jgħixu f'insedjament Iżraelan fix-xatt tal-Punent jistgħu wkoll jiġu inklużi fl-lista internazzjonali ta' ksur fil-futur. Din mhix l-ewwel darba li l-ambaxxatur Iżraeljan ikkritika pubblikament lil Frazier huwa kien attakkaw wara stqarrija dwar tfal maqtula f'attakk fuq skola fl-Iran.